أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشوان هیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه و لف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام گلی تماشوانا امیرو بحثا جنابتی بکن که انسان بجنابت ببه و چوا جنابتی خوش سرخو هلنه ام مسلمان الحمد لله ام نمشتكن ام چن جامعی قرآن دخوین جبونی گره ام جنابتی خو راکن إجا إنسان كل جنابت ببه هناك تشت سري حرام دبن نكاره بك مثلا نكاره لمشكه مثلا نكاره هر الجامعة مثلا نكاره راك قرآني بخوينه مثلا كل حجيب نكاره كعبة طواف بك وسائل وانتشتان نكاره بك يجيبوني وفرزة جرأم جنابتي أخو هن إجا إنسان بجنابت بو أولا وسراوي تشقاسه tabii ki çıkka zu cenabetiye ku hünne evka daha çetire daha evka bixêre. Ama em bêjin imkan tine li her cî banyayî hazir tine av tine ji bunê ji li mêşkî heta li mêşkî sirawî heye. Yani bi şertê ku li mêjdin em bêjin şeveqê çêbû tabii zû berî zû hünne çetire ama heta li mêja nîvro sirawî heye. Nîvro çêbû heta esrê sirawî heye ama mümkün be دقيقي بري دقيقي مرف جنابتي خوراك نك براج الميجا نيفرو حتى أسر بمينه إجا فرزيوي چنه فرزيوي أم شافعين القوري ما شافعية ده فرزيوي هنا جركي هر طرف جاني خو شلبكه قندر سري درزيجي جرى زوايد جاني ودا نمينه شرط دياجي نيته إجا بريا هر تشتي أن مهم تشكي هي كواكو إنسان جنابت بو يرى محقق هر دسمجاب چوچك بگره دسمجاب چوچك بگرن جبونا چهبه وره پاقش ببه ام بیجن کی دسمجاب چوك نگر چو خوشل کر جانه خوشوشت نیتا غوانی جنابتی غراکر هات دقيقة شوندا ساعات كي شوندا دلوب كيجي هات تكرار أو دبن بجنابت جرى تكرار جنابت يا خسر خلاقنا جوابوني جرى محقق هرن دس مجاوي بتشوشك بكن أم بيجي وين أصلا دس مجاوي برا بسكن دقيقة باز دقيقة مطلقة مسلمانا هذيك إجا سنة جنابتي شنا سنة جنابتي أبن بری جنابتی دست مشکی بگیره. چاو ام دسته خودشون دوی خودشون ملی خودشون بری جنابتی جی دست مشکی بگیره سنته. سنتی ویدنه که وقت آوی خدا که اول بسری خدا که پاشه ملی راست دا که پاشه ملی چپ دا که افجی سنتی جنابتی نه. ایجا ام بیشن کی انسان جنابت بو ام بیشن کی لبرچمه الجولية البحر داية ياخد لبانيوية لمالية أولاوي وجلي خشوكة سري خدا ودس بك طرف سري خوي ويشل بك چكي بكي بوري وقفر جبه بكي بوري بربه أم بيجن سلام بري خو أو خاصم بيني كنا سنبينهم قروين غايكو تف شل بفه ام بيج آوا سر چاو خدا که بریوی داوره بنیسم بلا و زوان مینه دینی اسلام دوی کی گره قندر سر درزیجی زوان نمینه دستی اوتا قلقه گوی خو آوها ور حاصل بیدک به aynı şekilde pori خوصا خوشک ام بيجن پori کزینه هورو او کن گرمان کزی و فک خوشک بیدک به
دسته ve ojekiri bin kesinlikle cenabet rana be, hayz rana be. Gerek kesinlikle rakim vana cenabet nabe yani. Bidek be zilan be guhard goy wan da hebben hinki yiro ana dahab sa'ab char hab guhard khin goy gare khoshik او ha ve bine. Jibukna ku her taraf şil be. Gustir ki khoshik be bine. Nava deste xo. Em bejin ki insan heye bidek ke zilan şişman he. Gubekawi heye. Awaq bilin ke wan çirçe bini wi khoshik gare şil bike. Navoka خوسا شل بکه پشتا خو وسایل تبی شل بکه بعجله نه مسیک اما خدا که او دره نه به یعنی پیچکی پیو خو خوش گره اوها دستی بده که جو هر طرفی شل ببه کوا هر طرف امین بو هنک انسان هنه زلام هنه سنگاوان پرچاوان اوها پره گره اوها خوشک تمیز دلال اوها هر طرفی كشل بو امين بو هر طرف شل بو اجا ام بيجن كو دچم دابه بحر دابه و نيت بينه بيجا بنيت فرزا جنبتي سرختين باوي و خنوق بنيبك دري جنبتي يراد به ام بيجن كي كل بانيويه يا دوشلق تدي هن ياخد ام بيجن راكل مسينه كي ام بيجن كي وچاخي برا دقت بك اف نكبسكي مسينه أو جانه مرف وراكي دوي أسنادا ونيتا بينه بيجا بنيتم فرزا جنبتي سرختينم بآوي و أول مقول السنة السرة وكم لراس بك من الجب بك جنبتي أوي سرة رادبه كفا جنبتي أوي سرة رابو عندي كاره لمش بك كاره هر جامعي سعودي بك كاره كعبة طواف بك قرآن بخينا وسائله مسلمان الحمد لله يا رب تمت مسلمان ولا رخجي جب الدنيا بفي نها قالي مسلمان اتشتكي ميناكي تجيبينم نابني اكو عربيان هنا قفات برفي دا عربي دا جون دا حريه دا دا رامبا دا ياخد اينش دا او فيالي نوالن كندالن تالوكا ريتنگا هيدي بي ام بيجي جنجيري افيا ريا دنيايه يقولون عربا نقل به عربا تشكينا به هيدي دا جو اما وتكبه فريي اجا بيل فرين يعني خازت قد چه مثلا اجا قالي تماشاوانا جنابت تشتكي پر مهمه بدم سين افهمام الخوكير جمتلقي هر طرف شلبو شل نابه يعني الفرد كيفه جبر سجراميت كتي الفرد كيفه جبرت الفرد كيفه قالك جاني ما زواد من يعني معجله لكن يعني 10 دقيقه ام 5 دقيقه ام درباس بكم برا هر طرف ما شلب بامر خدا ورا جياني شواج بو ريويتيا الدنيا معجله لكم دون بكشن جيو عربي مناجن افياجي حاضر لغا ريويتيا اخرته كفاك جنابتيا ما نبى قام المشكل مش قبول نابه ام شقا قران بخوين شو قبول نابه سردا ام جا بيغونه كارد بين ام شقا قاف كي بافجن بجنابت ملائكه نعلته المبارينين ام مسلمان ام جنابتيا خو في شكلي بخشكاي سرخو راكن وانت بمين دخير وخشيدا وانت تمام امانتي خدابه